Joang neno weche manyien mag Migao. Migao mar bungu ma pacho kae KFS ikwayo mondo ochiw kodhi mag nyaluo mondo kony e duoko koth yiende nyaluo mane okethi kod le mag bungu. Kwayo ni ne ochiw kod jotelo mag Ilngwesi Reserve man Laikipia yo Nyandwat e chenro mar pidho yiende ka giyango ni le mag bungu ahinya to liech osebedo ka kelo kethruok maduong' mag yiende mag nyaluo. Jakom mar Ilngwesi Reserve Kip Olepolos ne olero ni kata obedo ni gin kod pesa mar nyiewo kodhi gi kaachiel kod yore mag ritogi, gionge kod kaka ginyalo nyiewogi. Ningeuliza ningesema nipande huko. Kupata miti ningekuwa saa hii comfortable nikisema ya kwamba tuko na miti 6,000 au kiasi ile ambayo tulitaka kupanda, but haipatikani. I'm calling for KFS na wale wahusika ya kwamba tusingoje directives kutoka kwa president peke yake. Tunahitaji kuwa na miche kwenye gala zetu, kwenye nasari zetu, ndio hii kazi iweze tuwe na green country. So ni challenge kwao, kwa sababu ni challenge kwetu. Tuko na pesa ya kununua miti, tuko na uwezo wa kupanda na kuhifadhi, but hamna miche. Hii miti yote inapandwa in areas ambayo imewekwa fence. Kama ukiangalia mali hapa tuko kuna electric fence. This is a secure area which will allow the trees to grow. Na tumeweza kufanya hivyo in primary schools ambazo ziko na electric fence. Tumeweza pia kufanya hivyo kwa other conservancies. Area ambao wanaweza tenga which ambayo itakuwa na mambo ya wanyama na hata mambo ya wildlife. Familia mokalo